kongoi amana kap kipsangwet kakita yak ting boroi ni mie sikobit ketebe kelyekab Jeiso yekinetige somanet nebo oeng nebo lesson nekakitou eng taunetab kenyini. Metitab lesson nenyon nekinetige rani ko Inetech Kesa. Inetech Kesa. Eng kitabutab Luka kurget 11 koitet 1 komwoe kole akiyakito kosoe ng'oldo age. Kokes koleji age ng'ala malienyi kiptayandani Inetech Kesa kou yekinet Joana ala malienyi. Atebetab Kamuktaindet Jehova ko Kamuktaindet nebo iman akobo rirgei. Eng komosta age kotonone imandanyi ak ng'atutikchik chemakiwole. Ako eng komosta age ko Kamuktaindet nebo kakaikaet, Kamuktaindet nebo chomnyet, Kamuktaindet nebo rirenet ak nyoetab kat. Kou notok ko ngap komi tebutiet nekelen ingebendi kechenge Kamuktaindet nitok kou ne atebenyi? Tos kibendi eng kaiweisiet anan kibendi eng kakengenet? Ngap komi biik cheketinye kabwatutik chok Jehova kokakibwat arorutiet naos ak kilotik chekikirong eng kalyelet eng Sinai. Ukoroi kot nebiriren konyek nemakisoptoi kele abich pamba mut machekel amu king'et ipkong'et tuga ak chi nekalekwek ko mache iripkei ole iwetoi isoptoi mutyo amu ngap komi man boroindo ne ngap kikenken Kamuktaindet Jehova ipkeurerene kou betusiekab Kora chekibetak eng ng'ony ak kelugui. Ako ngap komi biik chekakende kabwatutik chotok kot ko makere Jehova koek Jehova nebo rirgei, Jehova nebo chomnyet, Jehova ne kibwenji chenyerotin chekirirtos kong'etas nekesis isus muguleldo-ng'ung nemekanye imwa. Ako metinye kakasetab kei neikosegei Jehova ak itinye kongoi. Tos u Jehova kwanda nechome lagokchik, nebendi lagok chemengechen ipkotorochi akolen asai baba tatyo komwochi kit age tugul kole kabut ako kakochur keldo konama kokut akole konganyun ureren anyun baba. Tos kibechi Jehova kou notok? Tienwogikab kalosunet ko kokiker kele sautikab biik chebo kalosunet ak samutik ak rirek ak beekab kong ak kateiywet ak kit age tugul kou notok eng kitabut Saburi eng tienwogik tugul chekikisir koborwech yotok akobo sautik cheterchin, sautik chekibo mestowek, chebo laitorinik, chebo nandos, chebo mokorek, chebo biik chekimi tulondok ak olesoi. Amu sautik chuto anyun ko ne boisietab sautik chutok? Atkan korok ngap komi kabwatet ak kayanet kele saet ne inegei nebo iman ko saet nemakitet ama saet nekikinetkei ako saet nebunu muguleldo. Ako ngeker ala maliet eng yu ko kilechi Jeiso inetech ole kisoitoi ak kinyor kelyuno ak borotet ne inegei kokaipchi Jeiso konet ichek ole kanyolji kesa. Kou notok koboru kole eng ibinwek tugul chekikosirto ko kiyai boisiet ne inegei tamirie ne tilil sikobit konet biikchik ole kanyol kerikyinde Jehova nenyon. Ma eng kaiweisiet kityo ako eng kakasetab kei ak boiboiyet yekitinye kongoi ak ng'erekwek amu kinekaiwech ak yekitinye beekab kong ak rirek eng betusiekab nyalilda. Kou notok toche Jehova saetab inendet nenyone muguleldo tugul. Ngot komi kaimutik ko kotinye koi sigindet itinye lagok oeng, itinye lakwet ne ngot nerech koimegei nebo kwong'ut akomwaun kit ne ine. Ako ngap itinye tung'otiot nematweku mengen kobaibai anan konerekat ko noto non netun ko moche ko ng'oi lakwanatak amu patun kikonam rogoet ite kosonginin eng ketit akobetun ile kolya angitom kobole kitom koimegei amabirtogei kache chi kelugui ko koikoe Jehova
koyotokis mugulelwek cho kebechi inendet ngon betusiekab rirek anan ko boiboiyet ngot komi kit nekaimin eng muguleldo amu yeib nerekechatak ak taitab Jehova kotiak sobondong'ung sikobit imuch anyun konikere eng tienwogik chechang chebo kolosunet kotou chito koimegei akorirei akobirtogei ako ngipkowong'u kokabek nerekechatak kolatorori Jehova akamwachini kongoi. Kounotok eng rani ak eng wikini kemoche keng'alale kele Inetech kole kanyol kesaite. Kebeberta nebo Jumambili ing yo kokamwa kole kikimit boisietab tienwogikab kalosunet eng saet. Kikimit boisiet nebo saet anan nebo tienwogikab kalosunet eng saet. Amache kesoman eng kitabutab Saburi 105. Kitabutab Saburi 105 kotetab 5 komwoe yoto ng'oliot neuni. 105 kotet 5 kokamwa kole obwat boisionikchik chekikwong'e chekikoyoiwo kwong'utik ak kirwogutikab kutinyi. Ng'ololi ing yuto Daudi koboru kolosunet ak tiendo. Igere ile atkan kora ngeboisie yoto ngisom kora kitabutab Kolosai 3:16 ak kitabutab Jacobo James 5:13 igere ile kikiboisie arorutiet naos sautik ak tienwogikab kalosunet chekibunu kitabutab Saburi. Kit nebo komonut ko kale sirindetab lesson nenyo rani kararan iib boroindo ne inegei asikobit isoman tienwogikab kalosunet kitabutab Saburi itoune agenge ak iwe betut age tugul isomanate kong'ete netai agoi nebo 150. Oret age neimuchi iboisie kora ko kikitet kimugutiot tienwogik chutok amu mi chebo boiboiyet, mi chekibo kalyet ak kalosunet, mi tienwogik chebo ng'omnotet ak kakuyet, mi chebo rirek ak bekab kong, mi chebo atindonik chebo eutab Jehova nekiimut ichek eng barandutab bandanywa, mi che ng'ololen neregek ak birtoetab kei. Ko kosubkei kole imi eng bandang'ung imuchi isoman tienwogik choto bo kolosunet ak choto bo Saburi kosubkei kole imi asikobit kotoretin kosutun eng betusiekab rirek anan kotes boiboiyetab ng'erekwekuk eng betusiekab boiboiyet. Kebeberta kokeny nebo komonut eng yutok nekamache kinetkei rani ko kale mie keker tetutik chekimuchi keboisie asikobit kenyoru kel nemie yekisomani kitabuni. Ko netai ko isoman Saburi. Kurget nekele asomani rani ko agenge koitet agenge ak ikweri akoi rubet. Ikoisoman ak ikosoti tuguk chemwoe akoi kakesunet. Tetyo eng ng'alek chekamwa ing'ololchi Jehova eng muguleldong'ung akobo ng'oliondonoto. Tetyo eng betut komugul kou tany neitori koroi neiweksei eng kabwatutikuk ak ibwat ile kokole ne. Ngiwendi boision chekuk ngokeuni saburion, ngoketich, ngokemi kapkasi iwendi, ngokemite karit iwendi ko iyany kowek kabwatutikuk uyo keketyi nguno amu kiatkinye ketortoroni beek tatyo kekerishet sikobit as kotakeng'et as nguno kotakeng'a komie. Ko ing'as nguno ng'alek tugul chekamwa Saburi iketyi amu yotok yeichute muguleldong'ung anyun akochut sobondo orit. Tatyo itebe asile ne ng'oliot neng'ololwo Saburini kasoman rani eng betunyu. Une bandab kelyekyuk eng yekait rani. Une lakwenyu anan ko manung'otionyu anan ko osotionyu. Une chitab kokwet, tos mi chi nenyolili rani nebirtogei koimegei ak chi nemite taon nematinye ole menyei nebanani. Iker asile ne nekotoreto ng'oliondoni anan ng'o eng konyu nekang'ololchi anan kang'ololwo Jehova eng or neu ne asikobit amuch aityi nenyolili rani
tatya isa saen isojinigei ak isoji chichotok kangalale bukuit nekende Jehova muguleldongung eng oretab saburi nekesoman betunotok. Ko yekaingalale kounitok itebe Jehova ile ne neimuchi iboisien orani sikobit ayai boisioni. Ak nebo let anyun ko manachi kora ko boisie Jehova somananatak kesoman betunotok kolitit kiy nemi muguleldongung neka kiyan nemaiman. Aragutiet ko manachi itinye kiy nekikotemel muguleldongung. Itinye kiy ku Daudi nekisakat laitoriat Saul bute uretiet komweyoti. Ako kakonerech anyun anan kosirgei ak boiyotab kanisa anan kosirgei ak chepyosetab tikon anan ko ne. Ako iman isoe Jehova lakini mi kiy katamok nengilen ile ngapawe kanisa anyun sae lakini mi age nemi une kakoiman mongen ale alyochini. Ko nekateimin ak inamtegei ilechi Jehova angi amoche kemwa rani kwaimgei kanum mongen ale kalya kaiman lakwet. Akere boiyot nenyo ngapko extreme ngapkoim lakwenyi akoimake Ninja kochore ake in toroktet koyat toroktet kemboi kotumdagei mwanik kodam subea akoi tale ngoket mutai kokeyat toroktet tumdagei mwanik ae konerech kole Jehova tumte korotik chikuye kotumda chebo tionyo mi keter ak yekaboro kakomwa kole Jehova nyoiwa kat anyun nekamwa chekakosirto komu kakoistogei melameliat u cheptikonin akwa kokerin kabisa ko ngekakobek aing'ung'u kaboro kotakasisa bile bwo akwamai kora cheptikonin ko ngeibata anyun komung'ndo muguleldo as kong'ololchi Jehova komie. Ngomi kiy nekakomach kotemel muguleldo kokoi ong'alal ak Jehova amu ngomeng'ololchi Jehova sikomong nerekechatak kotokoi kokenu chepyoset ak lagok anan ko chitab kokwet anan ko mutai kong'et koek luget iman amu moib nerekechatak ikochi Jehova sikowisis simuch anyun iwechi chichotok kokakong'etito nerekek cheketinye ibong'alale ng'alechatak ibotar. Kounotok oret agenge notok neimuchi kotoretech kitabutab Saburi eng ng'alekab mugulelwekyok ak ortinwek chekimuchi keboisie eng rutoitonyo nebo banda yekibendi kipsengwet. Tos mi chi netinye tebut anan ko kiy netesei eng kebeberatak? Pastor kameche tesyi ng'oliot agenge nebo kit nekamwa alamali kotebe Jeiso kolenji netech olekisoitoi. Ko kakiro kokamwachi Jeiso eng taman agenge lugha komwa kole ak kilenji ichek yosoe omwa ole kwandanyo ingotililit kaineng'ung ingonyo bounateng'ung ingoyang mageng'ung kou eng kipsengwet kouye kounotok eng ng'ony konech amitwogik eng betut age tugul ak inyoiwech kat eng kirwogikyok. Kameche kityo nganamwa ak eng ng'oliotono kakon Jeiso ale kakon framit nebo saet ne kotugul ko kisubi yekisoe kele kangokon kole kwandanyo nemi kipsengwet ko ketambuan kokonin itambuan Jehova ko yaindetab kipsengwet ak ng'ony. Kebeberta nebo tai nebo sautikyok amu eng sautik ko nakakimwa iman kele makisirei amake nekisomani amakine kiy nebunu muguleldo. Ko yebunu muguleldo ko kakon Jeiso framit kityo nebo ng'oliotab yeisoe kotos inai ng'o neisoe Jehova neke kipsengwetishek eng ng'ony. Jehova ini yeisoe kora komesa amu imeche kikwaak kou ole imaktoi lakini keker sana kokon framit nekalenjin yeisoe anyun inai ile isoe kileni Jehova ngoyang mageng'ung eng ng'oliondoni asoe maamu kou ane lakini amu kou mageng'ung. Yeityo kotestai kora kolechin kotugul yeisoe kora inai ile tuguk tugul cheitinye amitwogik chebo kote kotugul komami ole ilenin bunu olda age kobate sos nebo amitwogikyok ak sobenyo tugul ko Jehova nakalokonech amitwogik chebo kotugul. Katestai kora kobor kole chito neyoe ng'oliotab nyoetab kat ko ng'o neiwech kat koyekinyochini kat chelelwech kotambuan kora Jehova. So kekochi Jeiso framit nebo saet
na ako tagaje gi sayat kay tugul ko ñal na tingen premier sayat ne asige ngel ngon ge ngolol jini ako to si ay ne yo te ngolol jini en sabe ñoo ako to si ngolol jini doy te yono ko nge gana tan En ngala oret age kongoi Ramaru en oret age ko mache kipsengwet kobit kine gure balance. Amun ngap komi sautik anan ko biik che kitinye saet nekikenai na akot nder kemboi soe amu kiketye chotok ibrit oranatak mami age neiteshini uchi neiyome ngiyome ako bichot kila mami kit neketeshin makiwale ini boyot ngap kosoe kabisa kele kotaune ng'ony kosoe Amerika olin kele ngirotom koitole burwoni kotomo kobek saet amu kwerchin kipkonya akoi kurgat kinai ile makotaras lakini komi tuguk chemotinye konoto amune eng kitabutab Kolosai 3:16 kokale ingomenya ng'oliotab Kristo eng mogornatet eng ng'omnotet tugul onetigei akotechinigei eng tienwogikab kalosunet ak tienwogikab tamirmiriet otienchini Jehova eng mieindo eng mugulelwekwak tugul. Ko kamwa yuto kole mite ortinwek chemoche kipsengwet kuya kemwa eng saena kingonet Jeiso ko kamwa man kole taune kongoi tatyo sa akobo magetab Jehova tatyo sa akobo nyoetab kat iketu kunoto kipkoit tuguchuto tugul biites nguno amitwogikyok chebo rani ko mite kongoi orit yu amu ngot ko saeng'ung kotugul ko isome Jehova konon kile mutai tungoi konon kile tungoi ako tinye ngitinye lakwet ne betut age tugul kole mama chamegei ni amache kikile tungoi kunoto akoi ile kaneni memokyini chi ki age ko ngot ko mami ole inertoi ngot ko amitwogik cheiyome osomso kityo mami kalosuno mami kongoi mami chi age neketeshi ibwat mabiteshi kalyetab emet ak ne ko noto amune mache Jehova sikobit kener amu ngeboisie sautichu ak samutik ak kit age tugul konore sobondong'ung noto amune kakonech Jehova kele onginetkei ole kisoitoi ak kebeberta neimuchi koib tienwogikab kalosunet eng bandanyo yekibenjini Jehova. Bas amache atach kanetindet nerubei. Kongoi pastor mising kongoi taunet. Kata Jeiso in kale kakwo taban Jeiso kokakesoman ng'oliotab metit eng lesson nebo rani ko kale kimi Jeiso taban ako kisoe kale koker alamalaik neiboru kele alamalaichu ko kibendat ak Kristo kotindoi saget akobo sautik. Atanyi koker Jeiso kosoe okwong sakichek kolechi netech kiptaiyandan ile kisoitoi. Ko in saani koibwech keker kebeberta nebo Jumatatu nemwoe kole ngemong Jehova eng kasarwekab nyalilda. Kaboisie Kingereza ng'oliot nekilen trust in times of trouble. Ko kit nekure trust ko kit neimong'u. Nginde rabisiek kuk benki ngo ko National Bank anan ko KCB anan ko benkitab Barclays itindoi kamang'unet ile mabendi iyoni kampunit noto ile nebo benki ile ribun rabisiek kuk. Ako ngiwendi ak katit kit nekure ATM ibinemu chepkondok ko eng muguleldong'ung ingen ile mi rabisiek chuk. Ko kamwoiwech ng'oliondoni Jehova kele kemong'u kamuktoindet eng betusiekab nyalilda. Yutok keui nebo kong'ut eng kristianik chechang. Amu yutok yebitu ng'oliotab saet. Amu kangomwoiwech saet ko saet koibe kebeberwek 4. Ngemwa nga saet nekimwa Kristo kakolech alamalaik Inetech. Kolech Jeiso otaune ole kwandanyo nemi kipsengwet. Ko ng'oliot nekale kwandanyo nemi kipsengwet ko betusiekab nyalilda ak betusiekab ng'wonindo ak betusiek chekakobichit sobet. Ko matanyumnyum ketoune
kwandanyo nebo kipsengwet. Kitaune kaimutiet nekitindoi achek nguno. Akemwa nyalildanyo kele Jehova kiutchinech akai. Amu ing kristianik chechang ko kikobun ng'woninwek. Kototomo ibun ng'woninwek amu kakosirto chi ng'wong anan kakobijit sobet nebo gaa, kaosirgei manung'otiot osotiondeng'ung, kaosirgei ak lagok, kaosirgei ak boisiekab kanisa anan ko pastor kanisa, anan kaosirgei ak biik chechang. Koit kasarta kabisa neikere ile ngakoketa, ngakoit kong'wanit nebo kung'ut, ano lamwechini, komatanyumnyum mising inyoru boroindo neilen Kesa ikur kwandanyo nemi kipsengwet. Itaune kaimutikuk ak nyalilwogikuk. Kokateb tebutietab rani, ole ikostoi ano ile mi Jehova ako tos kose Jehova ng'wonindong'ung ing nyalilda. Amune sikwaak tuguchu ako kiyan, kikebatisanin, iamdoi, ikiboitiot eng kaniset, chito nekimong'u, amune sikosubun tuguchu tugul. Ko eng betusiekab nyalilda kabisa ak betusiek chekikere kele kakouit, kotabikose ngot kristianik chechang kole kakoketkei age, kakoe kerichek age, amu kakoit inat nebo sobet. Amu kristianindet kata inendet nekonu kamang'unet. Kristianindet kata inendet nelejin biik po ibwo omuite akonyoru kamang'unet kosir. Kokang'alalwe mising lesson nebo rani kele eng kitabutab Zaburi 44. Kocham akere kitabunitok ing kebeberta lekikisirta amu kakimwa mising kele kitabutab Zaburi ko sautik, saet eng betusiek amu saet ko kikitau wikit konye kele betut neikose kiy neng'wan eng muguleldo ing'ololi eng sautik. Ko nging'alal eng sautik korok netai ko eng muguleldong'ung nekakonyikisit, kotab kouit komong ng'alek. Ko ngakouit komong ng'alek ikere ile uye aae ne sikobit komong ng'alechu komie akonyumnyum muguleldonyu nekakonyikisit. Ko ngakonyikisit muguleldo ko eng kasarta age tugul komi setani nelechinin amu kakoutyenen Jehova ako makokosin kamuktaindet koroni oret neimuchi iyai sikobit matiimgei mising kalya meme anan itou or fulani ibet. Ko amu setani ko nekit yutok inai ile eng betusiekab kaimutik ak nyalilwogik ko betut nekanyol kristianindet koker kole mi Jehova eng betusiekab ng'oiyondit. Kokemutech akoi kitabutab 44 an tiendo nebo 44 chekisire werikab Kora. Ongen ole kimi murenik somoku, murenik chekibo Kora. Ko Kora ko kiboitiot nekiboisie eng kanisetab Jehova. Kondochi lagokab Israel. Ko eng betusiekab kandoinatet nebo lagokab Israel kokait kosa lagokab Kora amu eng kebeberwek oeng, betusiekab nyalilda ak betusiekab kamang'unet nebo katerteretab bubunik. Inge yekakonyo bunyot akotokchingei akomeche kobarin kabisa komie, komele nyumnyum. Bunyonotok kabisa kobare biik. Ngiker nguno bunyondit nemite kwenutab biikab Palestine ak biikab ak Israel ko tindiot nekibo tai nekikosub kong'ete ibinda age akoi ibinda age. Ko ngobok chun akonam biik akobar icheket akonyalil, kowoktos bororionotok eng ng'wonindo. Kokamwa kole kang'alal 44 meche asoman Kalenjin kale kamuktaindet, kikekas eng itikchok ak kikemwoiwech kwanisiekchok chekiyai eng betusiekwak eng betusiekab keny. Kang'alal eng kitabuni werikab Kora kole kikekas ak kikemwoiwech ak neiboru kele eng atindiondoni nebo betusiekab nyalilda kokawek
agoi let betut nekakinyalil bororietab Israel kakonyo bunyot ak kakomaluch icheket akonam icheket koik kotwogik ak kepar chechang. Kokamwa nguno kole kamuktoindet nguno ingele tieni murecheu werikab Kora kokochin kaikaikaet lagokab Israel amu kakoit betut nekakobet kamang'unet. Kakobit nyalilda nenyigis. Ang nyalili komami chi nekimang'u. Ipkoek Jehova inegei. Ipkoek kamuktoindet inegei nemuchi kosor ichek. Ko nekatoi kole kamuktoindet kikekas ak kikemwoiwech. Kebeberta agenge notok neng'olole eng saet atindiot nebo tuguk chekikwookis ko kamwa kole yekakobit bunyot komong'chi lagokab Israel tugul kerirei. Karir bororiet tugul komugul. Ko ngorire bororiet komugul kobwat atindiot nebo kimnatetab Jehova eng betusiekab nyalilda. Amu ngisomanate komwoe kole kikion bororiosiek eng koitetab oeng eng eung'ung ak iming'in icheket. Kinyalilde bichotok ak kiiste ichek komanda. So ngomwa kebeberta kolen kole kakebokyi lagokab Israel kikemwoiwech ng'alechu kele kimi Jehova amu kibar icheket. Kamang'unetab bichotok ko kinye amu lugonotok ko maker karik chekitindoi, maker ng'otwek ako maker rotwetab chok ako maker long'et ako kimi Jehova koboto icheket. Ko ngomwochin atindiot eng artam ak ang'wan lagochu komwochin kole kitindoi luget amu kaboisie ng'oliot nengesoman eng kitabutab Ebranik chekisirei kale kimwa kong'ololchi Jehova ko chito agenge nekimong'u. Ko kamwochi kole Jehova inyegei nekimong'u eng betusiekab pichiindo nekakebar biik chechang ak kakomwa kokes oindet eng oretab bunyot ko inyegei kamuktoindet neimuchi isorwech. Ngo kichang kuni komakimuchi keterter bunyot. Imuchi iterter inyendet amu ilong'enyo ako kiptaiyandenyo nebo luget. Kang'alal kora komwochi kolech mami kamang'unet age tugul notindoi akwek amu ngisoman koitetab lo kolen kale mandoi kamang'unet kale meibwoti chi eng kamang'unet nwa kole kim kwanget netindoi ak rotwetab chok nemuchi koterter. Ako nguno ko kikesyach ak kikeming'ingei ako kikenai kele ii Jehova ne kamuktoindenyo neimuchi isorwech. Ingisomanat atindionde nebo artam ak ang'wan kong'olole murechu kimnatetab bororiosiek chekakobokyi icheket ak kimnatetab Jehova nekakoterter ichek. Kokergei icheket kole angot karik chekitindoi ak tuguk chekitindoi komakimuchi kebargei ak bunyot amu bunyondoni matingetindoi ng'otwek, matingetindoi tuguchu tugul komakimuchi kebargei ak icheket. Inyegei kamuktoindet neimuchi toretech eng betusiekab bunyondit neuni. Ko eng tieni tugul komwoe akokimiti kole mami chi nemuchi kwai ki age tugul eng sobenyi komemong'u Jehova. Artam ak ang'wan ini kokalong muguleldo nebo murechu eng teng'unokikwak ak koker kole makomi lekemwechini ipkoek Jehova. Kamwoiwech komie nito kole atindiondoni nebo lagokab Israel nekaketerter icheket ak nyalilwogik chekakonyor
ak kaimutik chekakobun ak meet nekakomul biik chechang chekakobek. Kobwat eng kabwatutik twak kole tos utie Jehova ichek, tos meto kerge ak achek rani betusiechu, tos ingesisye akekas kaimutik chekibune ko tos tokomi Jehova kobotech anan kikometech. Amune sikochomwech tuguchu tugul kebun, amune sikochomwech kenyolilse, amune sikebet bikyok eng meet, amune so eng kasarta age tugul kebet lagokyok anan kebet manung'otiot anan kokosotiot. Amune eng kasarta age tugul kebet biik chekororonen chekakindoi kamang'unet kele mutai komuchi koteleldochi kaniset anan korib kai. Tieni tugul kokere Jehova kole eng banda nebo sobet nebo kristianatet komi tuguk oeng'u. Kitindoi Jehova nekimong'u ak ketindoi bunyot Shetani nenyolilech eng banda. Makoi inyoru banda ko kararan. Kergei nguno ak emoni ak kebeberta age tugul, mi atebwet ako mitei tulondok. Mitei kadomisiekab beek chemong'une beek. Mi ketik chekoen, mi ketik chenwok. Mi ong'atet, mi emet waranget nekararan nekatebi emet komieit. Ko eng sobet tugul kounot. Eng rani ko ibaibai. Mutai irire. Tiarirek cherirtos biik kemboi ak bet. Eng nyolilwogik chebune ak kaimutik chebune. Muchi komami bunyot nekamang'une sang, muchi kong'et bunyot neng'ete ko. Kamach kobarin lagokuk amu kakimwoiyo mbaret. Kamach kobarin choronokuk amu kaker kole uye koinyoru tuguk chekororon, koitech kot nekararan, konyoru borotet, kobwa bunik nyokobarin ak nyokomutin. Imuchi eng kasarta age tugul kowaun chepyoset sumu sikobarin, sikobit konyor katiang'natet. Eng tuguchu tugul kebune eng ng'wonindo ne eng kasarta age tugul ko ii kristiondindet komeche inai ile koyotokis konyekuk. Kitindoi tuguk oeng chebendoti tugul kibagenge. Nginyoru borotet eng eutab tai, konyone Shetani komeche kobarin eng eutab katam. Otieni kokamwoiwech kole Kamuktaindet, meutienech eng kasarta. Amu eng kasari tugul ketindoi kaimutik ak nyolilwogik. Ngimi 18 komwoe kole maiweke let eng muguleldong'ung amu mamasta kelyekuk kometo eng oreng'ung. Kawek kuno mrechep kora akolech matingikebun nyalilwogik ak kaimutik cheuchu. Eng sobenyo nekitindoi eng kasarta age tugul komaiweke let. Neiboru kele anga Jehova korirenech, Kamuktaindet komi kobotech eng kasarta age tugul nekibune imenindo ak nyasutik chebo meet. Mainyegei. Kikimwa komie eng lesson age kele eng kasarta age tugul eng sekondit agenge ko kakobek biik chechang eng ng'ony komugul. Ko ngobek biik oeng'u eng sekondit agenge ko karap kakobek takikayat agenge ko kakobek biik chechang kora. Komainyegei neibune nyalilatak. Ngomionso biik komiondos kololdos chechang sabari moja eng ng'ony komugul. Ingotikenso biik kotikendos chechang. Ko noton nakimwoe kokase biikab Kalenjin kole makiamdoi asis. Kiamdoi asis lakini makiamdoi korik. Koman ko eng kasarta age tugul mengen ile aakse ne eng kono kotab komwoun chito age bilechi to matimwa. Mingen mising ko chepyosok komwoe kaimutikwak kot kolech age kaikai ngot atindoi chenyikisen tamwaun nguno ko makoi tiyai.
Kuigere ile man kibune nyigisindo ak ngwoninwek amu atebet ak chito ndile kikichopto chito. Ko kichop Jehova chito eng oret age nebo kamanut amu kikiyae eng itondab Jehova ak kerkeindab Jehova. Kitindoi naet ak kitindoi ng'omnotet. Ko kikoboisie setani tuguchoto sikobit komutech ak konyalilech. Amu chito ne inyalili chito ko motiondo. Inyalili chito age. Sikonyalil chito age ak konyor kaimutik ak kebar chito age. Komelen kotiondo, melen ka ng'etundo ne kang'et. Ng'etindo ko kikeker ng'etunyik. Kitindoi bunik chemite kwenun yorani. Nebuni chotok ko kikacheng karik. Kikecheng budukit. Kikecheng risasishek. Kikecheng bomit neo. Kikecheng kerichek chekindo bomit chemuchi kokon loliot anan kokes biik eng kokwet kotomakomi bichotok. Kekere kele kimi eng betusiek tugul. Ko eng kurgani tugul ko kekes eng 26 kale anyun ng'et tonon ak itoretech tiachech amu chamyeng'ung nebo agoi. Eng let komwa kole ng'et anyun kamuktaindet amu uyo koiru kabisa koimetech eng ruondo kabisa koimetech kenyalise kokeriri kotomakomi beekab kong. Koketikense kotomakekaswech tikenet nekitindoi. Koi kamuktaindet memetech. Ng'et tonon ak itoretech itiachech amu chamyeng'ung nebo agoi. Kurgani ko rirek cheririnech Jehova. Mautyenech eng nyalilwogikyok. Pichiindo nekibune komi Jehova kobotech. Aya mi chi netindoi ng'olyo netokotese. Amache ates ng'olyo eng yotok. Kit nekakwong'e eng Saburi 44 ko kale kisire werikab Kora. Ko ngiolen akos kong komache aimgei ale katepto ano. Amu makora neking'etei. Oi. Obwoti ing arorutiet nawose ale king'etyo werik somoku Kora, Dathan ak Abraham. Wajuluket Jehova konerekso nebo kwong'ut kolen Musa bas obwa ngoib chitugul in tabenyi nebo nyamdutik tatya kinde taitab Jehova kobwa biik 250. Bas akinyo kobolio nebo kwong'ut. Ko nebo let kole Jehova Musa oistegei, ang'abi chitugul chu. Orikyi Jehova kole bas oistegei kityo eng korikwak ak hemainikkwak. Ko ngilen isoman ko kaking'et werikab Kora chekiesio ng'alekab kwan. Amu werik somok chekasir eng yo Heman, Asaf ak werto age nekakure ak Ethan ak Asaf ak Aman. Ko kisirei Saburit 88 taman. Ko chechang chekisir eng yo Asaf ko chutochu ak chechang chekisir kora akine Ethan. Ko kitonon Samurechu akoesio ng'alekab kwan amu kiker koesio chi. Ko ngilen igeru yakya koekitu kot koba taban icheket chekingekurso biik koboto chekiistogei anan ko kimengech mising chekimokonekit akomu atkan kora kingotisik ko kingap kikoito lagok ipkerib eng korik alak. Ko agenge eng chotocho ko nimwowech eng kitabutab amu kaitosiek 16 ng'olole ng'alechatak. Lakini ngiwo akoi kaitosiek 26 koite 11 kolen mang'et iotetab Kora ako kikituch akotestai. Amu ngilen iker nguno nito nekikure Haman ko kimoche koretab Samuel nekikirwogindet ne inendet nekirongyin mwaita Daudi. Ak chechang amu kiketu nito ni tugul ni ko kibois betusiek choto cho Haman ak Asaf ak Haman ak Asaf. Ko kakaimukoksei kit nekabokwong eng yu ko ngaking'et biik kwak koba ko kitemuch koek biik cheng'wonen mugulelwekwak akousto sobonwekwak. Lakini kiwekyigei Jehova eng nyoetab kat akotestai koboiboitu kolos Jehova ngaking'et ak uiwogikwak eng olin bo let.
ko kaimukokse akot ing achek kebun yebechi ako yemare kot ko manachi kong'et biik ing ng'okisto nekikitindoi ing koinyo. Lakini ngot kekonugei eng Jehova eng saet nebo iman ak sugunet nebo iman, kometoi Jehova boiboiyet ak ng'erekwek che ichegei che mutai komakingen kele bichu ko chekiche kikam ng'okisto kitatar kong'etyo. Kobit nguno kakitil lainda kole nekakinde wang'oriet ne kong'ete bitonin koter biteni ak biteni netun makenae kele kikichut kai amu kibi sugunet nebo iman akoboru kole imuchi kosar Jehova chi age tugul. Matinye ibunu ole ng'wan komuchi kobit sarunet. Ng'oliot age kora komwoe kole makikenkeni Jehova amu ngitonon yai komuchi kong'is Jehova chotok koisto chotok tatyo kotoi chelelachen eng lagokuk anan ko mochoronokuk. Ko ngotoretech Jehova sikenai kele makikenkeni Jehova. Ako ngano ko kiptuibotoi nebo notok komatingoi ing'wan netya ole kibunu komuchi kokon Jehova keswot nelel nebo nyoetab kat akotou sobet newoloksei sobeng'wong kot komatun takenai kele kiaoiku kot neking'won eng keswek ak ng'won eng kotiek. Ko notok nekameche ates. Kongoi pastor, kongoi. Iman Jehova kotindoi rirgei. Ngikas iman atindiot notok bo muricho komi keswek cheking'et ngap kora matin kikakwa cheyacha ko king'et lagok chun kobek. Ko Jehova korirgei. Angot kasarta nekakelel en taitab Jehova ngesom ak kewekchigei kamuktoindet kobuktoi. Ongen komie akobo lagokab Israel kele lagok chekibo Jakobo ko ki 12 ko kibet agenge eng murechotok kot nekikure nebo Dan. Komwa kole Dan ko ki makatiat nemakimuchi kewech. Ko makatiat neiboru kole ing metinyi ko kiui. Kale eng kebeberta nebo Dan kale kimi oret. Kale kiu ndaret nekisusei. Amu ndaret nemite oret komengen ile katebe ano. Ko ngisirte kosusin. Ko kale Dan eng kutinyi ko king'wan kutinyi. Ki ng'alek cheking'ololi ko kiu ndara ak kitindoi sumu, king'utu sumu. Ko ngiweke kitabutab ng'ang'utiet komami Dan eng listit nebo kipsengwet. Ibet bororionotok. Ak kenam weritab Joseph ne Manase koib kebeberta nebo werit. Kekere kele nga Jehova kotindoi rirgei. Ako rirgei nebo Jehova kotindoi mwisho. Ngomakikochigei Jehova eng kasarta nyo koite kasarta nemakolen kikole Jehova kikoyam. Ko ngakole Jehova kikoyam komami kiy netokwoe Jehova kotokowal. Kotomakikochigei kasarta ak kekochigei Jehova kontieni kokonech kamang'unet eng betusiek chebo bichiindo kele ngakobit chekabit eng inye komeutie Jehova. Iwekyigei inendet eng nyigisindo ng'ung tugul. Kasin inendet notok kangesoman kele ng'et tonon neiboru kele kiyakebutyi ak itoretech kole Jehova kotoretech Jehova meutyo kabisa ngang'et ityachech amu chomyeng'ung nebo koikeny. Ko iman ko Jehova kou notok. Ngata chito nerubei. Kameche atesyi agenge ale kemwa pastor ile mautyechi Jehova. Konyo tiendo nalen mautyenchi Jehova. Takikoutye Israel, takikoutye Jehova. Komautye nakache. Omang'une mesundeito. Amu kakoech emet. Omang'une mesundeito. Ako mang'e lapkeiyet. Yes. Kongoi. Amen. Kongoi. Karibu chito. Kongoi biikab Jehova amu kanetisiet nebo kwong'ut nekanet kakotane nguno kobun kiboitinik kakondune kanetisiet. Kakomwoi tuguk cheechen che kanyoru eng oret nelel eng bukuit. Atorori Jehova amu ng'ang'wech ng'otik chemitei eng sirutik chetililen kotugul asikobit kokonech keekitu ak keeku cheutotin
che inetotin, che chobotin akobo boisiet nemite tai. Eng betutab rani komwoe kolen ye kale tiendo eng meetab muguleldo. Eng oret age ko tiendo ye kamein mugulel. Tiene ye kamein mugulel. Kanamgei ng'olyondoni kakinetkei eng betutab Jumatatu ak nito bo kwen kasi kong'olole akobo kang'ololwech nebo Jumatatu akobo kimong'u Jehova eng betusiek chebo nyalilda. Kokonech ing yu kole tos ne tiendo inye neityeni rani eng betut nekamein mugulel. Ngeng'alal akobo meetab mugulel ko ye mein mugulel ibet kamang'unet. Ak ibet kamang'unet iyoe kito nemakobwoti meting'ung amu maikere injis. Kakoib menitai ak kakotweit. Kondoune ng'oliotab meetab muguleldo. Kaking'alal kiboitinik cho kendoune eng tai kole mite biik che kikobet sobetnywa amu komeiyo mugulel kobet kamang'unet ak koit kabwatutik kwak akot kobargei. Ngiro akobo chito chito agenge neu Judas. Ko Judas ko kikiro kele ki alamalet agenge nebo Jeiso. Ako kingikakwai kebeberta nekikakokuyo kole kakong'wekta Jeiso weritab Jehova. Ko king'ep komanda kobet kamang'unet ak koleji shetani kabisa makoi kiy. Amma komite kiy netikiweku ake koiyoti aki shetani nito nekilejin kora kero ai ng'olyondoni. Lakini ngikakwai kokonin as kondain kabisa orit kolejin kiyoti ne tomnyene ne ng'uno tinye kamang'unet ne kaiyo kochiboch. Kakake kityo ngon itil meet ak kobek choto tinyo koketkei Judas ako bekyi sobenyi yotok amu kiime mugulel yeityo kobet kamang'unet amu tengekto nekaker nekakobun anan ko nyalilda. Komite atindioni kwakasta nebo biik chekomi gaa. Komi family agenge ne koamite akere asubi akobo masishi nekokonori lakwenwa. Ko ngokonori lakwani koborugei ko biik chekakobet kamang'unet. Koiborugei ko biik koe ng'alalenwa tugul komakongen kole asikeyai ne nerubei. Amu konito kong'alale kole lakwenwa chinwa nebo mut nekakikonor eng oret nemakinoe kele kibit ne asikobit kosirto chito. Nito ko chito nekopkenyoru mangen ale kokinyorchi nebo ano kenyoru kakome atya kemwa kele mi alak ang'wanu chekikosirto eng oret neu nitok nemakinoe kele tesetai ne ako tesetai biik kobeku eng family. Kong'ololso bichutas kole oye ongetuiye biik chok asikemwa kele ne koroi kikobit ngoinyo amu makingen kele ano oleketekchinigei. King'ololdos eng oretab kakomeiyo mugulel ako tos tokchingei bono asikobit konyoru kamang'unet. Yani kong'ololdos biik checheng'ei kamang'unet kole tos teketinye kamang'uno anan kakelusyo eng yutok. Ngisoman eng kitabutab Saburi chenebo kalasunet 22 kekere akine Daudi eng yutok kong'ololi ako sirei tiendo ne nyitat chito ne nyitat nekakome mugulel. Kakobetyi kole ne kito nenyolu ayai. Ko ngisoman 22 koitenyi ko agenge komwoe kole kamuktaindenyu amune asibakakta. Chito nekakobun nyalilwogik, chito nekakobun kaimutik, chito nekakobun mionwek, chito nekakobun tiemutik cheechen ak cheter ak cheter. Ko yemakerei komi walet kome mugulel. Nekase kong'alali kiboitiondoni kole kamuktaindenyu amune sibakakta. Kotestai kora kole amune asiloeno ametoreto amune siloitune ng'alekab
tigenenyo. Mami betut ne loitu Jehova ngito. Mi Jehova kobote ko tugul. Lakini yebit nyalelda konde shetani keker kebeberta ne kuwo kakoloityo bangaje. Asokobit koib kito nebo komeny mugulel ak ibet kamangunet eng Jehova ak kemasta eng oret. Nito ni keso komwoe kiboitondoni kolen amune asiloituno, amune asibakakta, amune asimetoreto. Lakini ndakatokomuito kitigin ako kokur Jehova konoe kole kakami Jehova koboto inendet amameto inendet eng beishekab nyalilda. Kobate tiemutik yubo shetani asikobit kotyem kayanenyo ak amu nwagutik chebo anan nwogindop kayanenyo kokonech kibet muguleldo anan komeny mugulel ak eng let kibet kamangunet ak kibut tengekto. Eng yu kole toreti kitabunet tinokab kolasunen inendet nemi eng kasarta nekait kobet kamangunet. Kale iborchin icheket konai kole mami oldo age ole kemwechini kobate kemwechi Jehova inegei. Yekibune uinwek, yekibune nyalilwogik, komami chito age nekebechini kobate Jehova. Angu ngani kaso kowache kiboitondoni kole kalya iloitono, kalya metoreto, ko eng let kotaune rirek. Lakini eng kasarta nekikesunot yatindioni kong'olol ko chito nenyitat kamangunet amu kakoker torornatet ak kimnatet ak toretet nekabun kipsengwet nekekoi Jehova eng kasarta nekayamgei. Eng notok akichek komuch kebun uinwek, imuch kebun nyalilwogik, imuch keker kou amatoreti Jehova. Lakini yekimuite ak keker Jeiso ko inendet ko taunindet ak kesunet nebo sobenyo ak kayanenyo ak kit age tugul ngachek ko eng let keku katerterik. Ameche iro kitabutab Mathayo 27:46. Kokimwa Jeiso ng'olyondoni akine nekamwa kole Eloi Eloi lama sabachthani, nekale Jehova kalya asibakakta. Kimwa Jeiso ng'olyondoni kobune ng'wonindo, kimwa Jeiso kobune uinwek, kimwa Jeiso ng'olyondoni kobune tiemutik chebo shetani chekakinam chito keborye ak kikartat eng murtoiyot. Komwa kole aba kalya asibakakta. Mabakakta kipsengwet Jeiso. Kitebi kimi Jehova akoi koterterishe Jeiso, koterteri meet ak tengek akoek tongwaniat nebo ichek cherutos. Koek agenge nekiship kong'et eng chekibek asikoek kabarunet nitok nebo ichek cherutos kole eng betut nekaweke Kiptaiyat Jeiso eng keriake nebo let ko kikaterterik amu kikaterter Jeiso ne inendet ko nekisubi ako Kiptaiyandenyo. So kale kimwa Jeiso akine ng'alechu yekingomi eng nyalilda ak ng'wonindo neo. Lakini kikere kele kinyor inendet katerterishet kobun kwanda. Eng oret age kunoto akichek chekimi eng kaimutik ak nyalilda manyalu komeiyo mugulelwekyok amu konech Jehova kabelishet eng kimnatenyi inendet. So konech kitabuni keker Jehova eng nyalilwogikyok, konech kitabuni keker Jehova eng kaimutikyok, eng myanwek, eng bijinwek cheterchin. Kokonech kitabuni keker Jehova kele inendet nekonech katerterishet amat komech mugulel eng or age tugul. Ngiro kiboityondoni kangamwa eng tai ale kitaune nyalilda nekiwochi kole kalya sibakakta. Ko eng 22:4 komwoe kole kiimong'un kwanishekchok ak kiisoru. Ingen atindiot baornatet nebo kwanishek chekindoune inendet kole kiimong Jehova bichu ako kisor Jehova ichek. Ko nyalu koker chi age tugul nemi eng nyalilda kamang'unet nemiten Jehova. Amu chichi kong'er kora kole mitei kamang'unet eng Jehova angot ndakibune orititab uinwek. Kale angot ndabune urwetab atebwetab meet, kale komaiwei yeityo. Amu imi koboto
igo indoi washari ngung engni ko ne kene gele kaga Jehova na tugul engaje igitiege ne nga sartaga tugul ameja sama ngaitelo ngatauna ngaitin mu tingata kalle kirirchin aginyo sarunet kimongun agima ililonso choto ko boisi jagai jagalle jaga mangai tatangwan kole kimongun wani shekyog gimongun agisaru ngaitin mu to kole kirirchin aginyo sarunet kimongun ak kima ililonso kero angwan ga gibune unwe ga gibune nyal luogi kuma ililonso kibu anti Jehova ko inendet ko tugul ko kwanda naga nganalin pasta jamagar ana ka pasta nyalele naga galin ka pasta jamagar nagalle go tiar ngo nyut la kwet ko tojur gutundo ko nyono ko labatu ko la mi kwanda nyi ana ngo gamen nyi ko leje baba gali ka ko jur gutunda gabot ko to wi gutini jengini ne nyu yirti da mai tay nur ci joji ko ne ko la ka ko torto ka ko nyola kwet ko nyonjine ay tore teme kitabune ko barwe Jehova ko le nyaluna tebe Jehova yigimi nyale luogi ku ye nyonjin la kwet kwanda nyi ana ngo siginde nyi ago nyor tore te na ba ga mu ko te do nyoljine tebe ji Jehova amune ko kwanda ago inende ne sarwe ngita ka tul ago mu te la tul ago ne ko mangune ku ge ngwani se ki bata ko itelo kale ago ane ko ku tiet maji ane ne geroshin eng bik ang nasasat eng bik kale rana jina tukul chegero ago joto eng gutit kule chin kule ji metowe gulen tienge Jehova ingosar Jehova inendet ingosar amu bye Jehova engenendet so kale kero ke kasal yo no ngalale ngalio tap chutishet nagale jiji kweite onda ni tawuti kale ma jigi agutet tiongon ago kale narjino prorio shik narjina je jangle ni kero tienge Jehova ni ago tingalelda tugo tigi nyorin job ago tene hinu le kwa jabio senyi tei ma mu Jehova gara aktabu si jibune tegi ko kamme borta mai mi kolia mi juba si so ko bai si setane jabio hetap job ko tem job aso ko bit ko master enga mangune ni mangu Jehova no bai si agne jiji ngala golle rarjina je jang tiaje rarjina tiaje juti tiaje ge moite ngale en kanisa ne Seventh Adventist kani tiangale ki ge moy logni kalle tiege Jehova golle no suko tare Jehova ngara taga wo matoriti time ko gone ni bet ko mangunet ko men bugula la sibet ko mangunet lagane togol jamana ga Jehova ko ga mag tabone golle englet ko moy ago bagala sunay engaytene titamagay ngaytene titamagay ko moy golle amwaji ni gay ne ngung tu shekyo ala su engwenu taptu yet ala su ngwenu taptu yet kalyaji jaga tawneri rag agor naga tarate ala sunat golle amwaji ni tu shekyo tol gay ne ngung ala su ngwenu taptu yoshik kalya so ma ngalyonta ni aga wajat ke bar golle kaga egri Jehova ko gone go mangunet ak nesire togole ko gone ga teterishe englete ko gamma kitabono golle ago tegu bune winwe ko nyal jinne kila su Jehova amone ne ko togol en dogol ngaje kala nyal jinne keger ko sir nyal luwag kala giro ago isarune tap sabondo en gore tagenge daga me to ngana amma ngugo la may teleson ko golle ker ko sir to yemi tengalenda ko mat ko ger go nyagu tugol ago bekki go bo tugol nyalelda kala ger ko sir nyalelda ger tayo lin me ger nyalelda ger tay ago sarune tile i ker ge ko gay nyoru sarune tenga saruna no to ge nyor jin Jehova amu bu shetane meta ko men mu gulale
asoko gonen ibet kamangune teng Jehova agiyai tengek ibuti tengek to lakini yeimi tengelelda kono matamin mugulel yiger kamangune nemite ta yiger ako sarunengung kogonen kamangune notok itiege Jehova ak kogo iro kimnatet ak sarunet negonin Jehova eng iman chi netesei anan ko netebei sikikochi mwalimu nerube. Maro kameche atesin kan kimwa akobo irsisekab Jehova ko kiamdoindet age kole amune sikosise Jehova yekinyolili biikchik, amune sikomi sisek eng taitab Kamuktaindet yebune biik koimutik. Ko kitestai amdoindet noto kole amune sikosis Jehova, kewek atindiotab Job. Kale Job, kale kangalal kanyo setani kobunu tokwek akobo werikab Jehova eng bounatetab Jehova kunyo komwae ngalekwak. Kale kotebe Jehova kole koikerchin yu Job. Kole setani ingen ile kwaker lakini kiingot akirib ikochi rimet nemamuchi kotwaki. Kole kono kityo baraindo kitikin atwa. Kokingokochi kole Jehova oruno kakonin. Kotaune birthday party nebo lagok. Kokotuiyo lagok. Kale konyo kipchurchinik kiwa konyo komaluch ichek. Akonget kiboitiot agenge nege nekiib ngalek. Kongwaakse chu, kwaakse chebo tuga, kwaakse chebo kechirek, kwaakse chebo ngororek, chebo tambesik, chebo sigiroik, ak chebo faraisishek. Amu kimokoriot jo. Akonyone chitugul ak kiboitiot kokochi kole po kikubet. Kale kirek ngoroik Job. Akole kiachone achingor akawekse achingor. Matewernatet inye noto. Nekikere ile kakoit let. Nebo let kole kwondonyin kakonam miondo mogondosaik. Kale kinam rokyet nekiistochin kityo burutek chekiakonyi bortonyi amu miondo mogondosaik ko ki miondo kabisa nekimokonye chi amu kinomigei. Ako ngakonamin mogondosaik komaitwoigei eng leimi. Itepche ngony kolal borto. Ko yepyoset ko kiisto kityo kole ye ingoik chekachup Kamuktaindet ak kime kane kime agenge akobek. Ko kisis Job akolechi ngui ngololi kui kwondo ne berber. Ko nakakas ing yo imwa akobo atindiotab Jeiso nekalech Jehova kalya imeto ing ngwonindo neuni. Ko iman ingemangu kei kele kimuchi keterter takimwochini Jehova amu mi walutik chemuchi kowal Jehova nguno. Mi chewalu mutai sautik, mi chewalu kenyini nyone, mi chewalu kenyisiek 5 chemite tai. Akongen Jehova tai, akongen Jehova let. Amune sekondait Jehova inyoru nyalilwogik chotok kokere kole oye kimni akokochini kimnotet nemuche koterter. Lakini mi biik alake chekechomchin ikose eng kitabutab maunatet kele eng betusiek chebo let eng betusiekab nyalilda ak betusiekab usisiet komi biik chekechomchin koruiyo mising ko lagok ak boisiek chekakoikitu chemakomuchi komuitae betusiekab ngwonindo ak lagok chenyeryotin chemamuchi kokimit. Ko biik chun chetikokimen komuchi kokochi Jehova kimnotet kolandae nyalilwogik situn koek baorinik chebo biik chekikoterterik chekitelso akoi meet matinginyor birchutik. Ko nitok kokonech kamangunet kele ko ki kristianik nyolu eng kasar age tugul kele ngomakiwalun sautik rani imangu Jehova. Ingongwanit rani kabisa nekere ile meker eutab tai ako meker eutab katam. Ibwat Job. Mami chi nekikonyor nyalilwogik. Kosir chi age kole kot komi chi nekikotar sukulit nebo muitaet ko Job. The school of patience.
Kokiale ingele yot komi chi nekikotar sukul kabisa ip konyor degree ak konyor PhD nebo muitaet. Ja biik chemakimuitoi imuitoi aeng somok amut ile ye kinechu. Pu imeche iwe bandangu anan ile ne koleji setani imeche lainda ngoro imeche igetkei anan iye sumu anan iwirchi kaino. Inge setani is ko reti hatari miu lejinin kaibwat ngoro mele okten inendet lejini anu ligere ile kai kokonu choices kolejin ainet anan kagetetab kei anan sumu ngoro ile ibwa sumu ile ngwoni imwa kagetetab kei kolejin achicha aiguni. So kimi en kasarta ne nyolu kemongu Jehova en ngwonindo ak kaimutik cheu chu. Jehova negen imuchi kotoretech. Kongoi. Amache atesyi kityo ng'olyo agenge ale keborwech kora pasta tienwogikab Zaburi amune sikomi nyalil. Natebe biik kole amune sikonyolilso biikab Jehova ngot ko Jehova nebo iman akobo Jehova nebo chomyet. Ko amune sikonyolilso chebo iman. Igere ile kami luget age netesetai en kwenutab iman ak lembech ako akot chekikomwechi Jehova kou setani choto. Kou notok ngemweu komelen kityo ngobit usisiet komamuten kirwogikyok. Ngap komi yekemi ak Jehova lakini amu kanerech bunyot en komosin amu kelanda yu ole mi Jeiso. Ko noto amune ngap kobit koimutik ak tuguk chengwonen amu machamdoin oindet amu kaimanda en timit. Nebo oeng kokemwa kit ne manachi ngap koit tuguk alake che ngap koit meet en kapchi kebirtoigei ko makingen amune. Aku yakamwa kitabutab Isaya konom ak mut akotestai kokole ngap koru nebo iman amatebe chi. Amendo chi muguleldo kole amune akokawon Jehova en nyalilda nenyone. Koka iman kokanyolchine ketinye kamang'unet Jehova ne akot ingot ko makikuye amune sikwaak kelechi Jehova makimetou amu ingen amune. Koka tun nebo let igere ile anga kikibirtegei buch ako kanyokobit kelunet nekosir amu kangoru chichi kobit kamung'et akobit toretet nekokiribe kele kamach kwo kayanenyi kot korir ngoru komuny amu kakonyalil anan komi nyalilda tai yo. Ngotoretech Jehova asikobit kimong'u inendet akenai kele netai komi luget netesetai. Noto amune ngap komi tuguk chemakikuitosi amu kikuitosi chekesomani kitabutab Job. Maikuiyo Job tuguk chekitesetai. Achek chekiking'ong'wech keker kele ho kakingoro kimaitet nekimi komosin ko kiboryo ak Job matinye habari Job lakini kimong'en akoi let. Koka imukokse akot akichek ing ole makikere komi luget netesetai nemakikere. Ak nebo oeng ko ngap kotinye Jehova tetutiet nemakikuitosi eng boroinoto. Ngap kokolakwa nekelen itun nyokotilin age imakoi ile apareni tun baadaye iker ole kiba ile ngin nen matau olot kakikaikai kongen Mungu. Ko ngap komi tuguk che kabun luget neo anan ko kabun tetutiet netinye Jehova nemekuitosi eng boroinoto kokone Jehova kimong'u inendet akot ye makikuye ako kikabenjech ng'ony. Kongoi. Kongoi. Ataje mwalimu nerubei. Kongoi missing, kongoi mwalimuinik chekakonetech. Ko ketesetai ng'olyo nekang'alale Ramaru nele nito bo meetab mugulel ko kebendi kosomok kasi nelen kong'ete meetab mugulel akoi kamang'unet. Agere kanamgei lesson kong'ete Sabato Jumambili akoi nguno komi yoto. Ameche keweke amu kakimite Saburi nebo 14 ak kemeche keweke let akoi Saburi 13 asikekas ng'olyo neking'olole Daudi eng yu. Kolen ataune yoto kolen keker kele lene kale Jehova iutieno akoi au akoi koikeny iung'eno tokeng'ung kotianit akereri met eng sobondanyu kotianit
komi arogenet muguleldanyu betutak komugul. Ko nebo somok kole e Jehova kamuktaindenyu, keer siwalwo. Ameche keng'alalen saburit kaitet agenge akoi aeng. Igere eng yu ile kang'alal Daudi eng saburit nito bo 13 igere ko kabun komoswek somoku. Ng'alali nebo ng'wonindo neng'wan ne age tugul eng achek ko manget ale ng'o ne tom kobun ng'wonindo. Neng'wan neilejinigei ngumaeche anan maimeni rani anan mangen akot ale tos kolyanit, tos mi kamang'unet. Abwati ale age tugul angot eng achek ko kiirir, neirire nemenget ile kalya sialya, neitebegei ile amwechini ng'o, amwachini ng'o sikokaswo ng'wonini. Ako iger ile kitabutab Zaburi ko kakakase Jehova sautik choto anan ng'woninwek choto asikobit kenai kele mami kiy neui eng Jehova. Mami kiy netos kiung'ech Jehova nemengen eng tugukab muguleldo. Mising chutok kobo muguleldo amu ma ng'alekab kebois tuguk cheng'wonen chebunu muguleldo. Ko kang'wanit eng Daudi amu kere ng'wonindo nemi. Kale iung'eno tokeng'ung akoi kotianit. Igere ile ing yu imong'u Jehova kongen kole kamang'unet komi kap Jehova. Mbuch takakole ngacheng ogiliot, andacheng polisiot, andacheng akot bundukit, acheng kiroktab maas age nekakoima eng yu anan kolya, lakini kawechi Jehova kolechi iung'eno kotianit. Ng'wan muguleldonyu. Ko ing yekakoit yoto igere ile eng yoto kegere ile meche kemwochi Jehova tuguk chemi muguleldong'ung. Ngong'wonen kouen kotya, wechi Jehova akimwochi. Iweige. Abwati kale mite kitabutab kalewenoik nekikamyan sikowelgei akoker inat akong'ololchi Jehova. Atya keteshi betusiek, kenyisiek 15 chebo betusiek chik amu kikakoit kakomyan. Nalen kikere kele ni kong'ete maite mutai aketeshi ko noto nekakonech kewekchigei Jehova akimwochi kito neng'wan netya asikobit yekaimwochi Jehova kokase Jehova sautik choto. Kere akot kase makale eng Jeremia kole kuro siaborun tuguk cheuen chemengen. Akongen kale walu Jehova akot amakikur. Ko ngong'wanit anan kotianit komatkeutye yoto amu kiborwech akot eng yoto. Ko nebo somok ko kawek anyun Daudi eng yu kole kakomwa chekakomwa. Ngokaimwa sinyeni kukaing'ung'u tugul cheng'wonen ikas milamilyat nekakamwa. Kakale pastang'wa nekakamwa kole milamilyat yekaimwa. Kakomong milamilyat tugul anyun bas kosheshe. Ko eng yekasheshe eng Daudi kole as eng koite nebo somok kole e Jehova kamuktaindenyu, keer siwolwo, ikweny konyekchuk simaru ruondab met. Yani atya iger ile kale siamwa simamwa bunyondenyu kole kaaterter inendet. Simaboiboitu bunyukchuk si ye kiisto akobwat kakosirto in boldet alapkeit. Kokur Jehova akomwochi kole Jehova ng'et anyun Jehova keer akiwolwo. Ikweny konyekchuk. Ko ngokale ikweny konyekchuk ko sikerte. Iker kamang'unet nemi tai ameker let tuguk chekakoaakis amu chekangibwat chebo let teiwole chekokosirto chekokoyookis akot nditeimite ibune atebwet nebo meet anan atebwet neng'wan asista ko maiterterin akot ndelya komi kamuktaindet. Kowalak Daudi komwa kounoto. Abwati ale akot akicheket
ko ngap ketobotyi kele alia ko ngaimwochi Jehova ikur Jehova asikotoretin kokonin kamuket kokonin tamirmiriet netilil nekonin koyat ku lakwet nomeche konetkei kowendot kowendi kamet anan ko kwan akolechi nyo kole lakwet keldo agenge neikere ile kole kobut kelechi nyo imuchi ko kaka Jehova koyat eunekchik kotyem lakwet kolabat eng kolabat kole amu mawendi sigindet koloitu amu ingen kole matyonitu kelyek tomo kolabat wendi konekite yuto kole sikwaigei lakwet ko kakailabat neo yani 100 yard ako yuto kelyek oeng nekalabat kole akotoroch sigindet ko Jehova akine kotononi eng yoto eng sait age tugul komeche kotoroche ko kangolech ing yu ko inyendet ko ityeme eng kilen the faith inyoru kamuket komwoiwo ak faith kone kayanet yes ko kayanet nekeyan kase ko lakwet nekaikere kawendi kole kokeyan kole ako ndawendi ingen kole tomo komuch tokopotpoteni lakini keyan kolobotyi sigindet kotyem kelyekchik ak kobutyi sigindet kotoroch ko akot akicheket ko eng yu kokeyan Daudi kole Jehova komi kamang'unet ako ndabuni yu kangomwa eng yo kole eng Zaburi nebo 23 kole ako ndabune atebwetab uretab met maiweyoityo amu mi Jehova koboto ikere ile kanekit sigindet Jehova eng yu ko angebe eng nebo kurget nebo 5 ak 6 kole ako kiamong rirenenyu rirenenyu ikasegei muguleldonyu yetuneng'ung atyenjini Jehova amu kiyaiwo eng ayebindo ikere ile akot chekakimwa eng mwalimu netai ikere ile wendi chito kong'wan eng muguleldo atya kowalak koek nakalen yani kong'ang'ak ikere ile nakalen tyawe Jehova kotianit amu imeche kewalun sai lakini ngap Jehova kogen mengen ile walu betut rani anan mutai anan ko koigeny anan ngap akot komakiwal komi betut newalu eng sait ne noto ngibilen iwalak ile kangamite yue ko nebo oeng iker ile kateb kole kaka Jehova komi kamang'unet ako ngosimewalake ibutyi meetab mugulel iker Jehova akitoben ko baadaye iker iwalu Jehova ikosegei ile kimi Jehova koboto kameche abwat abwati ale chitugul kotindoi nakilen testimony sikobit baornatet imwochi chito age ilechi ingen Jehova komi chito age netindoi kame muguleldo kong'ong'un Jehova ole kikomutunen akine asimwochi chito age ngabwati ki betusiek alak kingotaitu emoni ko ki betut nekikimye okiliot ako kakebunu kapokiliot nebo koroni akole kabit kityongon iweke gaa ako makitindoi matinye kito namuche ayai kasit atinye lagok ko kimeya muguleldo kebwa kolecho tos mite ibinet Kingeresa ngokeweke gaa anan ibilya kakong'wanin yani kakomach kotemena abus lakini ko kiabwat alechini kongoi Jehova amu tamirmiriet netilil nekiibwotwo ale Jehova sakolya mabwoti ale koi kinyemutwa iwirtaena yuto alechi amache awo barak yu ako kiabwat ale ngawo barak yu ale Jehova amache kikony ko yoto kolecho okiliot kingale amache awo barak yu kiibwat kotobot okiliot kolen kamache kwane kowirtagei eng kot barak kome amu kakoit nekakong'wanit kosubo masubo kityongon amu kolen kialen baada ale kakitakure police anan kitalyo lakini kisubo koit ibakony kurgetab senator
tab boroik among'chi kotab kapseneta ko iker kiwalak kolapkeit tokenyi. Awe yotok ale kameche toretet. Kelecho toretet ne ale ameche ayai kasi amu atinye lagok chemeche abais. Ko toyas kong'alal okiliot inendet koek inendet nekang'alal. Ngipkemong'u eng yotok ko kakewal ng'alek chekanycho kilen kewe inetishe Kingeresa. Ko kameche amwa yotok kidogo amu ale eng betut age kimuchi keker kele kakoit sokolyanyi ko mat komeeny muguleldo akot imwochini Jehova amu kakase kong'wan. Iwolchi Jehova anan itebe komamite Jehova kelen kalya sinyokotebena cheuchu. Inget ile ngebe kiboitinik ko kiboitinik ko makitebe mokoriot ng'alek alak. Kilen iweiwei ile amwoitoi ano lakini Jehova ing'ololchi. Ng'ololchi Jehova koek inendet netai, koek chorwet netai neshikokase kito nekakoyaak eng kong'ung anan eng lagokuk anan eng kaniset. Mat koek chito nekebimwochi ile kekasan mo, koek Jehova nekakirirchi. Mwochi Jehova asikowal konyekuk ak yekakowal konyekuk koek inendet nekatoretin asitou ilosu Kiptayat. Asilosu sikoek konyo tiendo eng muguleldong'ung eng sait age tugul. Neilosu kotirir. Yekairir isop ak isop chito age. Ameche atonone yotok sikoteshi mwalimuinik alake anan ketach mwalimu nerube. Kameche ateshi ng'alyo agenge eng ng'alyotab kang'alalwech eng yo lesson kolechech kong'etegei meetab muguleldo akoi kamang'unet. Yemein muguleldo akinai ile iyoe ne asikobit inyoru katerterishet ak iyai kito nenyolu iyai ne notok iwechi Jehova. Kale inyoru kamang'unet akinai ile kakatokomi sobet eng tai. Naikase akot keng'ololi akobo ichek chebeku kele nyolunot keker kosir kererit. Nyolunot kesich kamang'unet nesire kererit. Simakiker kityo kuyo ngap kobekyin sobenyo kererit lakini kenai kele kakamite sobet eng tai yekakobata ng'alekab kererit keng'etyini sobondo ak kemeng'ishe koboto Jehova kaikeny. Ne kito nenyolchinech keyai achek yekikonyi walunetab Jehova. Ikose tebuticho, ikose kotebet chemichu. Kotebe Jehova koleji amuitoi ak akonyi ngot kotianit. Iwolwo uyo ng'alechu kamwaun. Komi kebeberta nenyolu keyai akot akichek nenyo asiyekikenyishei kingen kele kakamite kebeberta nenyolu keyai ko ki kristianik. Ameche keker kiboityondoni kikure Solomon. Neng'ololi kong'ololchin weritnyi, kwanda neitikoni weritnyi. Itikoni akichek Jehova ko ki lagokchi kolejinech nyolu oai ne. Ang'wan koitenyi ko 23 eng kalewenoik. Kalewenoik ang'wan 23. Kole rib muguleldong'ung eng kakiletabkei tugul. Nyolunot kerib mugulelwekyok eng kakiletabkei tugul. Kale akiistoegei kutit nemwoe ng'alek chebo kamaset. Kale ker tai, nakamwawech chewechonalelian kole ngoker konyekuk tai. Komwochi kwanda weritnyi koleji ker tai. Ak ngoker konyekuk tai. 26. Ruchi komye olebune kelyekuk. Ak ngokimekitu ortinwekuk tugul. 27. Amemaste iwe utab tai anan nebo katam. Istoe keldong'ung yeityet. Yekitinye arogenet ak kaimutik ak nyalilwogik che tos konech kibet kamang'unet. Konyolu kiwech kabwatutikyok ak keker kele kebeber nenyolunot keyai yekikonyi walunetab somutikkyok ko ne. Keistoegei ng'alek cheimosi kabwatutikyok. Keker tai ak keistoegei kutit nengelelyo. Kale keruchi komye olebune kelyekyok, ole kibunoti. Ak nesirei komat kemaste
kebe tai anan ko katam eng logoiwek chemiachen chekikikonech chekonech kotikonet chekonech kerkong'et chekonech konetisiet ako keityi imanda tugul nemiten weritab Jehova atya kokonech kamang'unet keker kosir nyalilwogik chemiten kuretab asista. Kongoi. Kongoi mising. Karibu. Kongoi mising eng kanetik chekakondoi. Kitabunep Saburi kocherech mising. Kitabunep Saburi koborwech ak konetech ak kokimitech eng oldo tugul ole kimite. Ngemite atebwet anan ngemi tulwet barak. Ko kitabunep Saburi kotinye tienwogik ak kotinye sautik chekanyal kinetegei eng yotok asikobit kondoiwech anan kekimikitu anan kocherech. Cherech kitabunep Saburi. Kingen achek tugul kele kitabunep Saburi kakonetech komwawech kenai kele nga kebune cheuen eng sobet anan ketinye boiboiyet komi biik chekikobun akichek chotok tugul. Cherech kitabuni mami chi nelen oye tomabun. Kote kotaimi ng'onyuni komi usonoik chechang. Mi chebo meoshek, mi chebo mionwek, ama mi chi nelen immune anan mami chi nelen matinye chotok. Mara ngemi nguno komi kokoimang'une ng'wonindo. Mara ngole imi nguno konekit iityi ng'wonindo. Anan mara ngole imi nguno itorori Kiptayat eng kaberuret nekikokonin ak muitaet. Eng kenyitab 2005 ko kiabet lakwet nekimining. Ko king'wanit mising amu eng ole shikebimani kenai oleu lakwet ko kingo anyigis arawek 3 kemwoe kelecho makararan lakwani. Akot ndakisich baadaye ko makararan. Ko kiatestai asa. Angen ale imuchi kowal Jehova tugun. Imuchi kwa Jehova ko daktari nebo daktarishek. Ako amuch kwai miracles. Kiima chotok kiima. Kiatestai asa. Awendi clinic kemwoe daktariek tugul kiit anyun betut nekinkoita asich lakwani. Ko kiite arar tuguk chemeche daktari. Kolecho koit betut agenge kolecho ikere lakwani eita obegu ak lakwani kole nai ile sirtoi lakwani kakesich anan osirte tuwai. Ko nguno ameche itil ng'olyo neitile inyegei inai ile sirtoi lakwet anan osirtoi tuwai. Ingen biikab America daktarishek chebo America komwoun kou yeu melenu chebo gaa akot ngekere imeoti makimwoun kekonin hope. So kimi anyun asirte betusiek kolecho bas kait keindusenin. Amite yotok keindusenin kora kolecho okay imeche aindusenin anan imeche iwe keyaun surgery. Kolecho ngeyaun surgery anyun kosirtoi lakwet kora. Ako kainyoru scar. Ko kiatinye kamang'unet neo mising. Kolecho inyoru scar ak moet akosirtoi lakwet kora. Alechi ngebe surgery. Ko kiyotok kora ko kitatinye kamang'unet neo nea. Lakini ing let ko kisirto lakwanatak ko king'wanit akoiminit emet. Nikiatebe ale Jehova imi iman. Angen ale kikotebegei biik chechang tuguchotok. Kiatebegei akot atebegei kora akoi nguno. Tatebe Jehova kora. Kianerekyi Jehova wei. Kialechi Jehova kalya amu kianam lakwet ak aro kijanaiyat nekio kabisa akikararan. Tatebe Jehova kora unoto tatebe Jehova tun kora yes. Kochang tugun chebwonjinech eng ng'onyuni. Usonoik chechang. Kisirto my sister about 2 weeks ago. King'wanit mising. Ko tuguk cho tugul ko tengekto nemi ng'onyuni nitakebune. Lakini konech kamang'unet Jehova. Tugul kakokonech kitabutab Saburi kenai kele ngakibune chutochu tugul chu komi Jehova kora.
kerech biik chemi sang chemamageki ng'alekab Jehova kole ara ngot komi Jehova nebo bichu ko amune sikonyoru tugun cheu chu. Takomi Jehova biikcho, takomite. Kitesetai eng betut nebo kwang'wan kasi nemwoe kole iwekwech kokeny. Iwekwech kokeny. Kakeker eng sautik chutok kora, kakeker eng tienwogik tugul chemi kitabu chekibo Dauti. Ako kikere kalasunet nekitinye Dauti eng mwalimuinik chekakondoi, kakeker kalasunet ak keker kora waket nebo Dauti. Kimeche kora kotomo asoman eng yoto, ameche asoman kurget neikoiko mising necham asomani nemite kitabutab Isaya 59 koitet 1. Kale ogero manwach eutab Jehova kotko maimuch kosor, amanyigis itinyi kotko maimuch kokas. Ka akot sautik chekisoe chemakiwol kokase Jehova amanyigis itinyi. Eng kitabut nebo eng ong'wan kasi kesomani kitabutab tienwogikab kalasunoik 60 koitet 1 akoi 5. Mwae eng yoto kole Kamuktaindet, kiiwirtech ak iyestech, kiinerech, iwekwech kokeny. Kiitumdum emet ak kiibet, isop ole kikobetak amu botoni. Kiiborchi biikuk tuguk che nyigisen, kiikonech kee divaik chekibokiti. Kiikochi cheiwein songoliet sikobit kobarta amu imanda. Sikesor chamanikuk, soru eng eung'ung nebo tai ak iwolwech. Kingere eng yoto saet nemwoe nesae Dauti akolen iwolwech. Kimuktoi ano kenyoru kelchin kobun tienwogikab kalasunet chebo rirek akot eng kasarwekab boiboiyet nebo sobet. Tienwogikab kalasunet chebo rirek eng tugul ikuitosi ko sautikab biik chebune kasarwek chebo chemyoshek. Kakeker eng yoto kele sautik chebo biik chebune chebichiyen mising. Ak mi sautik kora chebo biik cheitorori Jehova akobo walutik chekakowolchi Jehova. Akomi kora katorore nekitorori Jehova akot kotokokeni sautikwak kewolchi. Ngano komaiboru nito kole kanyol keistoege tienwogichu bo kalasunet akot eng kasarwek chemiachen. Mi eng kitabutab Zaburi komi akot sautik cheimuchi isochi Isa inyendet. Imuch Isa akomuch ko tuguk chemite eng kitabutab Zaburi ko tuguk cheibune. Ko cheimuchi kocherin akot akinye ingen ile kamanyegei. Kasarwek alak komukokse komabit tilyandit koitita eng kwenutab ng'alekab tiendo ak kit nebune saindet eng nguno. Noto ko tienwogikab kalasunet chebo rirek komuchi kobunchi kelchin eng soik chemami eng nyalilda. Eng chemami eng nyalilda komi kalasunet netorori Jehova ilechi koyoiwo nemie, komi tiendo neng'ung'et neitieni nerure. Nenging'et karon itinye tiendo neibaibai mising ilosu Jehova. Nilen Jehova kongoi. So komi yekait nebo nyalilda, komi tienwogik kora chebo yoto. Mi tiendo necham kolen nilini Bwana wetu, nilini utakuja rafiki kwako ulimwengu waonyesha dalili za kuja. Ko tiendo no neitieni chito amu akot nguno tuguk cheikere ngap koit wakati neikere ile oye makomi kalyet, makomi boiboiyet, ko tiendo no nenyonjinin muguleldong'ung. Ne ninetech tienwogikab kalasunet. Mi tuguk somoku chekimuchi kinetkei eng kitabutab kalasunet, especially kurget nekakisoman. Netai komuchi koyaech kenai mising kele nyalilda ko kebeber nebo sobetab chi. Ak kele bitchin chebo iman
ak biik che kiptengekinik. Mabityin mami kele ni komeche kebiren attendant amu Kristianin anan ni ko kiptengekiat meche kebiren nenyigis. Ibarwech kitabutab Saburi kole nyalilwogik tugul chebwone kobwonchin biik tugul kokergeit. Konech kitabutab kalasunet kamang'unet kele kaunisie Jehova akokoitoi kimnatet ak walutik ak eng kasarwekab kaimutik. Akot eng kwenutab nyalilda komi Kiptayat. Koboru tienindet kora kamang'unet kole tokomi Kiptayat. Nebo aeng, tienwogikab kalasunet chebo rirek konetech kesich rirge kotokyigei che nyalildos. Ngot ko ibaibai kokonin isich rirge eng icheket che nyalildos ak isochi akichek. Yekimwoe boiboiyenyo ak kongoi nenyo eng Jehova mising eng taitab biik ko kanyol kerib chematinye kelchin akichek. Eng iman kimuchi ketinye tuguk chemiach eng nguno ako ngan mengen ile bune cheune biik alake. Kesa tienwogik cheu chotok komuchi kotoretech simakiutye ichek chebune kasarwek cheuen. Nyolu kong'et eng achek tienwogikab kalasunet chebo rirge ak maket nebo keboisie chi che nyalildos. Kakenai eng yutok kakonetech kitabutab tienwogikab kalasunet kele yekibune atebwet nebichi mising anan yekibune kebeberwek cheuen mising komi Jehova. Yekimi tulwet barak komi Jehova kora. Ko yebwa usonaik che nyalilech ko ongekimekitu amu kingen kele kime Kristo akobo achek ako kitarta korotik chemaba buch. Tokomi Jehova neikimitech. Ongeker tai kou yekakomwawech kanetindet Maru kole ongeker kosir nyalilwogik chekibune. Akenai kele mi kamuktaindet nemi kobotech. Mat ketoptopen eng orenyo yekait usonaik chechang. Eng atkan kora kekere mising bwonchin kristianik usonaik chechang. Amu tieme aindet kobor kole mami Kristo eng icheket akoborchi chun kolech ara angot chu chekolen bo Jehova kongonyalildos kora. Asikobit kokirinda biik alak manai imandab Jehova. Lakini ongetelelse eng imanda eng betusiekab boiboiyet ketien tiendo nerure neu yemwoe eng kitabutab James Jacobo 5:5 komwoe kolen mi chi nebaibai kongotien. Ko yekitiendosi kitorori Jehova kilosu inendet eng tuguk tugul. Ko yekimite eng nyalilwogik anan kemi eng tiemutik ko ongekur inendet ak kemwochi kou yeu. Jehova ko kaswech, Jehova ko chorwet, Jehova ko baba nekimwochini tuguk tugul. Mami chekeunye ko mat keuny. Ko kakeit yotok ko tos mi chi neimuchi kotes eng yotok? Kameche ates ng'oliot nekamwa Leson eng kong'on kasi nekamwa ng'oliot kole kingobwonchi Jeiso icheket chekitindoi nyalilwogik chekitindoi mionwek ak kaimutik komaon Jeiso ichek, lakini kitoret Jeiso ichek ak koyochi kou somutik ab mugulelwekwak. Eng yu ko kamwawech kole mae Jeiso ng'oliondoni amu kitindoi kanyoiset anan amu kitindoi kimnatet, lakini kale amu kikerichot inendet, kikerichot Jeiso ako kimnatet Jeiso. So yekikere ak kekere kipsengwet yekibechini komakikere kele tindoi kimnatet, lakini kimnatet nyo icheket. Yekikere akobo Jeiso komakikere kotindoi sarunet, kikere ko sarunet inendet. Kimeche kiro kito nekimakchinigei kenai kele notok kimakchinigei ko kale Jeiso eng yu ko kale ki chametabgei ako ki kimnatet eng icheket chekimeche kanyoiset ko ki chametabgei.
eng icheket chi kinyaluliotin ko kiye kimnatet Jeiso. Ko akot akichek kekibechini Jeiso ko mat kebechi amu tindoi kuo kisepareten inendet ak kimnatet. Inendet kimnatet, inendet kerichot ako chepkerichot. Na komwa kele inendet ko yemite taitab Jehova kosoe koba achek ko tisindet ako tiseiwot. Ko eng yu ko chepkerichot ako kerichot. Kimnatet ko inendet kimnatet amu konde metutab kimnatet. Yani tugul eng tugul Jeiso eng achek yekiker ketinye kamangunet nesirtot nebo kwong'ut. Kongoi. Kongoi mising. Eng bandanyo nebo kristianatet eng sobenyo ketindoi luget nebo Kiptamirmir. Eng lugetnyo nebo Kiptamirmir konyolu kekuye kele mi tuguk che eng kasarta age tugul komeche kowekte let. Somanenyo nebo kitabushekab tienwogikab kalasunet anan ko tienwogik konetech kenai kele eng kasarta nebo bandanyo komat kekerkong anan mat ketui konyekyok komakinoe kele ne nebityinech eng kasar age tugul. Ngoibaibai rani ko mutai komi rirek. Neiboru kele ingorirtos biik alake ko eng muguleldong'ung ilene Jehova toreto akine ak itien tiendo nebo kamang'unet isochini alak. Amu ko ki kaniset kesochinigei achek eng achegei. Kisochini biikchok, kisochini tilyanutikyok. Kikochini icheket kamang'unet. King'ololchini. Ko ngobune chi nyigisindo age tugul komat keutye kerutochi ak kekaikai kekochi icheket kamang'unet amu tap konyigis bani. Tap kouit kabisa neikere ile uye makere tai kakoimenit. Ko Jehova kotindoi lapkeiyet eng imenindo. Mat keutye kebwatkei eng achegei eng bandanyo nebo tamirmiriet. Kongoi. Kongoi mising. Kamwa lesson eng yo kole ng'onyuni ko sipitali nebo mionwek che kinomdogei. Ako kinyo Kristo nyokosop chemiondos kwamda katyaget eng lulenikab Setani. Ko chamanikab Jehova, ngondoiwech Jehova eng bandanyo kingen kele kimi ng'onyuni bichi, kingen kele kimi ng'onyuni neitu usonaik kobunu kimaswek tugul amu sersereni yoindet. Kocheng'e chechang ako cheng'e kokon discouragement eng oldo tugul. Ngondoiwok Jehova ako ongeeku chekikimitigei. Ngonyor chi nyalilda iwechi isochi, ngonyor chi nyasutiet iwechi bisochi ak ikaikai. Tinye sobondab bichoto, ngondoiwok Jehova. Ngotko mami chi netokotinye ng'olyo, ko kesoe ako otokotin kokeny eng lesson nebo wikini nyone. Siketestai kibagenge ako mi kora kanetisiet anan namdaet nebo Arap Nabei kosokas. Ko lesson nebo wikit nenyone komwoe kouni kole the Lord reigns. Translate noto Pastor Nyalile. The Lord reigns. Kale laitorani Kiptayat anan Laitorani Kiptayat. laitorani Kiptayat ko tokotin tugul asikobit ketai eng wikit nenyone. Ko ongesa amakwak wikit nemie ngondoiwok Jehova. Ongesa Kamuktaindet Jehova nesobe koigeny. Kongoi Jehova nenyo amu mieindong'ung neiborwech itoror Kamuktaindet. Kongoi amu manyigis iting'ung ngot ko mekase sautikcho. Kongoi amu manwa cheung'ung ngot ko meitchech. Kaswech rirekchok Jehova. Ingen tigenoik tugul chekitinye takemi ng'onyuni. Ingen ng'woninwek tugul chekibune Jehova nenyo. Lakini kitinye kayanet kingen kele imi kobotech eng oldo tugul ole kibune. Yekibune cheuen imi kobotech.
ikitorori kaineng'ung tugul cheyaiwech Jehova nenyo ak tugul chekisip iarorwech. Kotebi kalyeng'ung eng wikini, eng tuguk tugul chemakebun, eng oratinwek tugul chemakebun, eng boisionik chok, eng tuguk tugul chekiyoe Jehova nenyo, kosomin asikobit kitororin ak itebi kobwatech. Ibwatech eng bounateng'ung yeinyonye Jehova nenyo. Ngwaak mieindang'ung sobondab agenge eng achek ak tugul chekakas logoiwechu. Amu kisoe ak ilosun ak itorori kainetab Jesu Netindet nyo. Amen. Amen.